Korwase county ya Nyamira abonchoreria nene korwase chiro ya Nyakoe imebungia kitutu chache South county ya Kisii mbirero bale kubwatkana no gokonga kubugima ane chinga kechiga ukurubekana kugenderete kwenekiwa imeyense ya Kenya chinga kechiboigo nigo abonchoreria korwase county ya Homa Bay anene nsemo ya Ruga Oyugis babere bakwemurunganiria ogoteneniwa ku bonchorera bwabo akubwatkana no gosie kwa wepare nene ya Kisii Kisumu nabono nigo asobwa bonchuria babaganiria serikali kwene kiabuna ngotegererere amagani yabo na kokora okor bya obuima bwo mu Kenya gekora nigo bawetera chinga chingongu cyo kwenyorera engeria roboti orwasobwikirano nigo twarigana no muri kyeito Dipo Nasanya Ekerorire lituko lya kabere okorobekana kwendete kwene kiwa chinsemo au imeyense ya Kenya abonchurulia kurwa sensemo ya Nyakoe mbirero bale kubwatekana no gokonga kubugima asebate biri ngokonyora kwabo gwakira lituko nigo kwairanire nse Yongo kwa hivi asara gaiga para kwa ni amatoke nene sini nyongo na mabaibai lakini bano koru ewiki jaka hivi asara byatabaire ile bikongo uko bantu konyara koni na watu kurusiba setwa kanira abana school kurusiba setwa nyora chiba twa goretwa tondera abana bano koru moiso ndo tubata bakongo bobe uko bantu manye toro chibona ngakia abana babire bakorara njara abana basari kuruchi school tubwati bese neli tukulia kabere ya maandamano aiga ndoje ngo tu affect yale mono sana muna kurumambi mfoti bobu no imogiri asali kiense aba tukegera magena para kimeti Kenya kibamenyete twenzi Kenya ya motore aonyo tusiekera chipara to kuzunyingo to wetera chikali oro jenjio pikipiki ne tutwara ndite to kubulisa kenja bato baweta kwenda no chikasi kurinde abonchorere kurwase county ya Homa Bay chinsemo cha Ruga Oyugis nigo batebiringa sector yobonchororia nigo eteneine asugusie kukwibare nene ya Kisii Kisumu highway asaba menyi benseme yobe murunganirio borai bwe serikali ya Kenya kwanza aseba gotebanga nigo yabekiro bogima kobao bokongu yeye pia ni mwananchi wa Kenya. Ako kama rais kwa muda sio permanent. Kwa hivyo lazima wajue ya kwamba tumechoshwa na hii maisha ngumu yenye wametuwekelea. Tunaomba hii maisha ipunguzwe, gharama irudi chini. Boigo chinga kechecho nigo batebanga mbaligo chigotigo kurobekana goika serikali ya ligereria maguri y'ebinto nako yakeya elikobasira asubogima. Tumefanya strike jana, leo na tutafanya kesho. Kusudi tunafanya hii strike, tunataka uchumi irudi chini. Raila alisema tunafanya strike siku 3. Uchumi siporudi chini, tutafanya strike usiku na mchana sasa wiki moja. Tunataka maandamano iendelee kwa sababu uchumi yetu inatumiza. We are ready. We are fighting for our people with our life. Sisi wetu angalie mali atatuweka kabisa. Hata wanaume wanaumia. Komenta nayo nigo barwekerero kiabo asokuborwa ekibakwa amate yabo. Tunaongea kama akona wasida, akona watoto kwa nyumba wanakula. Kuripoteria Ndizi TV korwaso mochiwo Yugis ogotoka Homa Bay County elietalia Nendipon Asanya.